Ka Office Subdivisional Officer Civil Amlarem, Battanat Forest and Environment, Social Forestry Division, Giant Hills, Hakasantrik Jalil, Kilara Kaya World Environment Day, Kabayai Ringkat Berkajingra Kaya Golden Jubilee, Jongka Amlarem Subdivision. Iaka ni Kajingra Kaya, Lapunlong Halor Kapang, inspired by nature, for climate, for a future. Ha ka jingalang kabalalong ha dorbar hall ka ladkur ha ka jingdon lang ukongsan menteri katanat puli puthi ka sorkar jala bat MLA ka thain Lahkmen Rymbui ka Vivo Tulu Kezo IAS Subdivisional Officer Civil Amlarem Dr. Kaveri Rabha MCS Assistant Commissioner Amlarem Subdivision Dr. D Lingdo BDO Amlarem CNRD Block ki officer na lor ki khna school Lahkmen Rymbui haka jingkran, ula banjor baka jingburom ya mariang, keladon naduh mynshwa haka riti dustur jingburom kanika thain. Ula kedo baka jing ke bahakmat haka imlang salang menta, kalong ban pene pensa ya ka jinglong kabayadai hapadeng ki jingdon kam haka roy kapar, bat ka jing sumar ya ka mariang. Habakhat ya kinong shnong banlong kinong sumar barat ba ya ka mariang, Rymbui ula ong. Baka jing penek pensa ya ka mariang kam de ben long tang ha ka jing rakhe ya ka singi penek pensa ya ka mariang Henry ka de ben long ka jingkit kli ka baman ka singi ula pen shlur shu e ki shnong ki thang ki school pat ki jaka trikam jong ki shnong ban shim ya ka jing long trai halur ki jing thmu ban yada ya ka mariang shwa ka ni la yo ka jing kren pediang na uma kam pher po long ubade udkhot ka cultural committee Jongka Golden Jubilee Celebration Committee, Secretary ka Senjuk ki rangba shnong war jaintia bat wahe shnong Amlarem. Kum shibenta jongka ni jingra ki, lasam khosnam ru shakinong job ha ki jinga kob droder, balapan long ha ka altrik jilio, ha Amlarem Secondary School, balaya shimbenta da lai pasangot ki khna, na ki khat nyotlik school na keleng ka Amlarem Subdivision. Naduh ulang shwa mynshwa. Kajing ya ka mariang. Kam de shu kabadang thamai. Hapo ka naga thain riwar ka jom. Naduh ulang shwa mynshwa. Ulah hikaya ni bangin burom ya ka mariang. Kaniam Tenra la seng nong rim ha ka kendeu ke siap ha ka klau ka betap ban ri ban suma tenre ki jingjia ki bajia na kowe ka por sa kowe ka por kadon kata katma hapdeng ka jidam kam bat kabadam kam ka jidam kam ka jom ngidam kam ya ka kendeu ban red ban ria kata ka de jidam kam jom ka badam kam dam kam pangin suma ya kamari ka jidam kam bakal kini baru kidei kidam kam de hamne kawan ka balancing jom ka jidam kam ke jom mynshwa hagapor ki barang bun ki khlau ki ta dang ya ret dang bathang ya ki khlau Kemau, haba kitong yaw ko ba? Kitong yaw ka shrill? Kitong yaw pathaw? Henry yaw ka klaw ki ipat bakansa. Anda kalasan kila red pat. Red biang haj. Kani de balance. Henry menta nakadaw ka jing bun jong ubriw
Kejinan kam jengi nang bun. Dan tak ada. Kasnong umlat khur mynshwa kadai keberit. Mengtadan kam. Ban kijakal ban penhe ya kasnong. Kelan kisnong kane kejia. Taga ke bang kam yang ingin menta kalong ba. Kumnong ba kane kejinan kam jeng kan balance. Bat kejinan kam jeng gelawe. Ngilayoi dang hau na April na March baro kari jai pia ka jumi khamtam hadi thain pna kirakhe ya ka chat skura hang ne pomlat khurru ya le burom balai bangi burom ya ka khendeu kasya balai burom dan kamya kal inam la banshna dala de inam kam kal kawan nakamaria ngiram kam ya ka ngakam mau ya ka kenten jong kiramba mynshwa dang mentang realize ya ka ngasupu ya ka tuka parsi ka baki ong kan sapoy ka por baka kan kiu na thor shane mentaka lapoy mynshwa ka nga mangne ngilek ngidi kalong ka bakhoy kalong ka basuba ngila bandi mentang habdi pente daw bitor kamun ka kalakiw pamdesyo kahiyan ka kalakiw namar badai nide kita kiba le ya kale basta habang iong ka World Environment Day kamu kasi niya kamariang amday tang iklaw rekumno bang sumarya ka kajing bread pathar waste management. It is a very, very important. I'm very happy. Ngala raso kaben shpune kadai kublay. Yaki long kami jong ka Amlarem. Kiban le ban pe thang te Martin. Kumna bangin suma. Yaka mariang kada jing bread. Yaki japain keleng. Mga sayang. Naduh posnem mynshwa ang katma kabahetam. Kabangin niya le kaday na mata bat na kabanta kanyo. Hakapor mga long MLA kabaar hauja aja kapra. Nga persyapan inculcate yang naga cleanliness bang take care of the nature ngalaay kakali kinyon kaponong talang re kampos isi ka mentality jeng keriban chi lada itu kilong shwa jeng mynshwa kitip ang sumari kamariang balay ingin natin habang sumari kamariang day tang gisaw kun gijongi kabakong san menta ngin bread itu ibitor ngin bread yaki chips kijing som chips kijong kibapen japo iaka ngilayongi katma jok caka bread hado menta don caka batang hakini tiyaw paladet ngawan kai sa shariro ngape nilong kibadan bong kajing shit kabangla ong shu hagi post nem mynshwa kabangan dakawe mangta ngirhang nero nilas mo to satang kan no ngindon kam AC
nga kemau how arja shpo kadang gawe conference po London ga bangale kia batai ki we ki nong nikmat na ki borok kari ke don hapo House of Lords kadang conference hall ni lo ki batai ya ki ki don ki jongki ngasnyo ngampa Hari hang ta da di sarong, di so sarong kaman say. Ngaon, I'm very happy that I belong to Meghalaya, a state in India. 70% of the state, we have a Wi-Fi AC, which does not consume electricity. Where the temperature is always below 30 degrees. Kiklinga, what is that? I will visit Meghalaya, you realize it. Nangya to, rehang ne, shaway, perangkam AC, ay, bakalay, hangi hang ne, blame ay. Tang malagang yung tangkay, yung kandit, benriw manta. Om manta kasni, hindi nang tang nakasantri, benay, o benay June. Handai haka jing im kejongi. Ngasngat nang itnat ikdi kna school. Menta kismutu. Ya ka jing koridor jongkai. Ngayo isipun ki kna school menta. Lada ki kemi ki pa ki mon ban Bradley picnic. Ki mo ban bread pathar ki khon ki kimsha. Ki am tham lane ra shayin bapin bread. Ngayon talaga itu ki kena school ki yo iya ka didon company ni ke ki kmi pa ni yo i to ke inculcate ya ka na jinglong ngangan tu ya ka snong umlat khor ya barok snong ngilade ka por bandan ke dedicated jaka pangin brenyun kenapa? Kan ya rapi ya. Ngapa mau? How ajar kapra bangalong Minister of Environment. I realize ngalaong bangi day pandon the scientific waste management plan kalang jalan. Hanray na hidaw kung tuni. Ngasunto ngalai baka forest department hatu par ngabati ka forestro man usnem da ki klur ki den ki thong hanai kat no tli im yum te namar bang ithong ha ka portland ya bread jingburom ya bread sedang skret la imlo den tak da long balai ke ngidon bok idon dipun ki klau ki pa balai ken yim incentivize ya itu ki breu ki basmare ki klau dai tak daw kani ka klau ne I think 15 lakh kurang bakla kanina kanong ang pamaw hangni hapo ngidon ka to payment for ecosystem kaba kiyo kinigilaw kantang Cermang hapo Mustem hapo right buam kalen kamagliat Meghalaya kiyo namar ba ladangin incentivize yang itu ba sumare giklaw marami gidan pa giklaw yung giklaw bu blay kaya rap yang itu kakul ka ba sumare giklaw kaya rap yang kamariang ya piyangan kasuka ka din ni rap ki then daw company ya scheme payment for ecosystem lembaga forest department mangda lalondam kijaka si akar khasan ajar kaya rak sarkar si hektar kakla ban suma kidon ki joint management forest ter kidon ki community research kidon ngidang kam ya kini tangan tu ya pi iwe lada kitu ki parim ki jongi
ki ya ka tindel ka siya. Ki di ko nang balay. Mangingin nung Tongin uy ya ka kuy ka suba. Kadar barsnang Amlarem, kala ay laging to alam bak SDU, bakit ang kaman na? Lada sarkar ka ay. Yang takajaka ka ban manage. Yaki nyut kinya. Ngin persan pangin le. Basta kaway ka bang ito na. But kabangan tu skobat baro kiying kisem. Datung se iwe artu lindeng. Datung se. Tung daw so pinyo ban ban. Onyarat. Ro ya mariang. Ngaman tarang ipaus na. Dunay spa tanay. Kalen kalega ba in betul bayat betul ngatu. Balay mga suto baka dun ka. Dia tak tahu ngakan tu ya iwe pawe tora kanang kubor. Bangin persyang. Wat ong bakite di penjot. Dari ong iki persyang ni bangin. Ngi mynshwa ite ki am thade ama. Stage mentedung. Tampun keding so. Dari dalas ia usok mentah barok iklau la petung daw sinsa. Barok long pelan. Namar balai ngidam kau. Bantung bang iyo ba. Haridam kau ban suma. Balance kan di kebesu. Balai ke sarkar mentah ka penslur lembag agriculture, lembag horticulture, yang kata multi cropping. Yang horticulture produce, lane ki horticulture, ki agriculture produce. Lane ki jhur, makna ba kinam bam lang itu jugo spa. Kadeng ro lagi thong ding so amne, kai dia begitu no way project hang tu. Toke, ngin prasya. Ngamong kan long successful sispa, no sispa, tambah kajim prasya mi barit bonsen. Kilong kijingker ku. Dia tak daw. Ngayo ngayi tengah. Ngada snongo yang kena school mentah. Kelas 8 kita jing kutnus. Ngala itna terus kadai mentah kini kena punya hapo. Lat LP school common LP school. Dapat la don ke kitchen garden. Ha? Kita don kata kaman set. Ha kata meski artinya life yo mynshwa ipot carai. Ki kena school ki khay ki chon ki kiti jot sa hajar tang dio la inkal ki ya kata kajing ya kathong katep jing ya kamariang jing kam tang bangin ya ka khoi ka suba habang ang khay khoi ka suba dei tang ba khoi ubreu am dei ta ba khoi ka yin am dei ta ba khoi ka shnong khoi ki saudong ki sungim de ban bread pathar toke bangin long ki atia ban ri kendong ka khoi kesuba ban ri kendong ya ka mariang ban long ki sipai ki nong yada ya ki klau ki betat kin long ki volunteer ki ban thung ya ki deng ki sri balai ngomong yai SDO bangin thung deng apo IMRS hante ngai maksud balade ngai kaskul kan long hai tang ban ri tengen ru ndang deng you have a big responsibility to take care of all those trees plant you have to make all the fence around that and you have to take care. I want to see that all those trees should be and will be very beautiful in that campus. So ngakwa, bang ngakwa, how no snem nilayo and sanction yang dengan surok like arklur kendai penderulat, nang ne, we have got also the sanction from this to the IMRS 2.96 crore bangin shnai surok. Ngikwa ba nang tu, kijung jaka bangin thong din. Ngaong hapo ka soy. Bakin thong ya kiniki
kerja avenue ng tinalat mo stem madug mo po. Ngan pa siya kabaim katu kabayap katu tambalama pima ngilong kita ginong yada, kita ginong thum, kita ginong sumar 80% ngilong kerja. Ito sinbiya. Nga kitbok kriyan ya paro ginong sosno. Namarba kap mariang there is no boundary. Wag mo karon India karon ka Bangla. Thang plang ha Punjab ha Haryana. Shitom hadalhi poy kitde. Hadalhi man ta sabu arbikri sabu saudikri. Bangmi kal amlang syu banding man sin. Ngiran kam ya development. Ngiran kam iaka jiran kam ka kapo ngiran kam tabagiran kam ro iaka jinukam kaji im governmenta but kapate sijar mo happy environment day ya pibro kubesh put officer kubesh put ngiran kata kubesh naso kubesh put robashong berapa sijar